Poznat pod oznakom Suhoja S-47 Berkut, Zlatni orao, NATO dezignacija Firkin, je jedina letelica vrste demonstratora u upotrebi vazduhoplovnih snaga Ruske federacije za potrebe opitnih testova i razvoja buduće geneze borbenih aviona. Njegova primarna i jedina rola je omogućavanje daljeg razvoja letjelica i tehnologija koje bi bile integrisane u zvanične operativno-borbene aparature. Proizveden je i razvijan krajem 90. godina. Prvi let obavio 1997. godine. Ovaj interesantan avion je zaslužan za razvoj Su-35 i Su-57 Felon letelice. Njegov tvorac je Mikhail Pogosjan, čuveni inženjer i dizajner sa Moskovskog instituta za avijaciju. Kao bivši direktor Suhoja, imao je veliki odjek i uticaj na razvojne tehnologije avijacije generalno. Su-47 karakterišu obrnuta delta krila naopako sa prednjim zakrilcima. Tehnologija proizvodnje ovakvih letjelica je prisvojena još od projektantskih planova i nacrta nacističke Njemačke. Serijska proizvodnja ove letjelice nikada nije razmatrana jer je isključivo unikatna i pogodna samo za kosmičke, odnosno izučavajuće metode vazduhoplovstva orbitalnih karakteristika. Danas je situacija drugačija. Ruska federacija nasledila je koncepte raznih nacrta i rješenja za dalji razvoj letačkih aparatura dinastije Suhoj. Berkutom pilotira jedan pilot. Berkut je dugačak 22,6 metra. Ima raspon krila 16,7 metra. Visina 6,4 metra. Maksimalna poletna težina 34 tone. Pokreću ga dva snažna agregata Solovjev D-30F6, motori sa naknadnim sagorijevanjem svaki 93,1 kN trustera sa dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim vektorskim potiscima na suvo, 153 kN naknadno sagorevanje. Maksimalna brzina 2200 km/h, odnosno 2,21 mah. Maksimalni radni opseg 3300 km. Ima plafon leta od 18.000 km, trpi udare G sile od preko 9+. Brzina penjanja 233 metra po sekundi. Ukoliko bi ušao u bojna operativna dežurstva, aktuelan je i za najmodernije i dimenzijski kapacitarne elektronske sisteme i senzore na bazi PES-a AES-a. Koncepcija dizajna omogućava komforte za nošenje taktičkog i skalarnog naoružanja. Rusija je strogo čuvala tajnu godinama dok nije odlučila da ozvaniči demonstratora u cilju naučno-razvojnih projekata iz domena vazduhoplovstva. Letelica nije maksimizirala svoje krajnje domete u demonstracijama sposobnosti leta. Procjena eksperata je da Berkut dominira silama potiska i manevarskim sposobnostima koje ga čine dominacijom u eventualnoj bliskoj borbi i presretanju neprijateljskih vazdušnih jedinica. Ovo je bio vojni specijal. Do narednog sadržaja, vojnički pozdrav!